sheri nicaye ndatekereza ndasesengura nk'ubushishozi n'ubunararibonye bwanjye nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko ukambera imbogamizi yuko dusezerana imbere y'Imana ukabyanga gukeneye ibirori birimo imbaga y'abantu benshi hagati ya 500 n'igihumbi kandi ababyeyi bakaba babishigikiye ngo bakeneye dote no gutwikurwa kandi ingamba zo kurwanya coronavirus zitabitwemerera. Ndagusaba kuza tukabana. Ntabwo bishoboka. Tugomba kubanza kujya gusezerana imbere ya padiri kandi nkaherekezwa nk'abandi bose. Yesu nari kubwira byanga. Wabuze ko tatari gukwe n'abantu 30. Ibyo birazwi. Ikindi cya kabiri uvuga yuko ukeneye yuko ubukwe bwawe buza nk'abantu benshi, abantu 500, abantu 1000, ukeneye amakado, ukeneye pipipi, ukeneye ko badutwerera ibintu byose. Kandi urabona ko bidashoboka. Kandi ikindi bije napanze yose namaze kwipangira ibindi ntabwo napfusha ubusa mu bintu by'ubukwe. Ntibyumvikana nkuko nabikubwiye. Ngomba gukora ubukwe, imiryango ikaduherekeza, ndetse nkahereza impano ababyeyi banjye. Ndakumenyesha ko imbere y'amategeko ya leta bizwi ko tubana, ariko imbere y'Imana turabesha. Kandi sibyo, turakora icyaha cyo kubesha giteganywa n'ingingo ya 8 y'amategeko ya Musa nkuko yahereye ku musozi wa Sinayi. Ni muri urwo rwego kuvuga guhaya amasaha 28 kuba mpaye icyemezo wafashe mu nyandiko. Bitaba ibyo agushikiriza inkiko, imitungo yawe igafatirwa ukishyura ku neza cyangwa ku mbaraga za leta, hakishyurwa ibyo nagutanzeho byose. Tukibabye n'indishyi z'akababaro. Kindi kiyongeyeho tugatangira procedure yo gusaba divorce. Ntabwo bishoboka rero. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Karibu.